Boom. Helo. Helo, chroeso nôl I An Chwarae. Cael chi dal yn ti bach. Yep. Ni'n chwarae nawr, dwi'n gwneud y mission olaf. A dwi actually ddim yn gwneud mission, dwi'n mynd I ryddhau outpost. Ryddhau. Ooh. Oh, mae'n hoffi'r bwa. Bwa. Mae'n gwerth cael hwnna. Bwa yn arrow. Oh, actually, Cael camo arno fe. Dyna'r un gorau. yeah, it's pretty anghywir. Oh well. Da. Stim up. Beth oedd ti'n prynu? Nes I prynu crossbow unwaith yn Austria. O. Un pren. Un pren. Nes ti A ddefnyddio fe? just smuglo fe. Mewn fy suitcase. Wyt ti dal gyda fe? Yeah. Oh, Wel, brilliant. un fel na, nid un enfawr. No. A nes I smuglo fe, wel, nes I roi yn fy suitcase. A paco pethau dros fe. A wedyn roedd I yn gorsaf. Gorsaf. A wedyn nath I dweud, oh, well, Mr. Turner, please come to the front desk. Oh, and nes I dweud, oh, is it the crossbow? Nath I dweud, Almaeneg, nath I mynd, oh, was is das? A wedyn, tin opener. Nes I dweud, oh, crossbow, mae'n slang am tin opener. Nath I mynd, oh, it's the English, Oh, no. Is it the crossbow? Dyna oedd y style newydd. Crossbow tin opener. Yeah, Pawb yn felly y two gofod hynny. gwybod am ffordd, mae'n mynd adref I ei teulu, mynd, oh, it's the English called this a crossbow. Oh, no. Oh, dear. Oh, Dwi dear. newydd cyfaddeddu torri'r gyfraith. Ie, a mae hwn yn mynd I mynd allan, felly... I'r embassy yn Austria. Son yn siarad Cymraeg, so mae'n ffain. Just bod ni ddim yn rhoi'r stately. Wel, nes I Yn dweud gywir. Nes I dweud yma Saesneg. Oh. Oh, yeah. Can I Oh, Almaeneg? yeah. A bit hynna. Oh, yeah. Sorry, yeah. O'n I ddim yn... Yeah. Sydd yn talu sylw digon. Na, sorry. O'n I just yn meddwl am y stori yn lle... Mae'n rhaid ac yn Almaeneg mor dda. Mae'n credu nath o'n mynd. Yeah, just anwybyddu'r camera fe. Na. Iawn. O digon honnyn nhw. Just by just gyrru trwy. Tra. Dim heddiw. Mae fe ar y mission, literally. Oh! Ah! Oh! Held down my back. Wel, dwi'n meddwl mynd ffordd yna. Reswm. Wel, mae bus yn y ffordd. Mae bus yn y ffordd. Mae dau bus yn y ffordd. Ydy'r buses na wedi syrthio lawr? Dwi'n tabio. Ond ti'n lli dringo heibio nhw, wyt ti? Gobeithio. Dwi'n siŵr. Na. No, mae'n anod. Falle mynd rownd. Dwi'n meddwl ffeindio ffordd arall, massively. Amser ti. Amser Oh, ti. Mrs Doyle! Mrs. Doyle. Pwy sy'n cael te? Bydd yn ofalus nawr. Ydy yn pwyth? Cyw bach. O, bloody hell, O, wedys I? Ti beth yn gwrando? O, dyna ti. Mae rhywbeth yna. Ti jyst neud hwnna? Na. Diolch. What? Ysdim sens I cyrraedd draw fan'na. Dwi'n mynd bach yn gloi. Aw. Mae ddim yn hoffi cwmpo. Na. Drugs. Ie, pa fath o gyffuriau? Oedd hynny. Mae just heal o Wi bones eisiau ti. tipyn. Yeah. Cymryd cyffuriau yn wrong. Ydy. Odi. Ar wahân I pethau mae y meddyg yn dweud. Ie, bydd y gon ma'n iawn. Neu- Ar prescription. Neu Ar eich prescription, ie. ffrind, Big Mike. Big Mike. A Dodgy Dave. Yeah. Dodgy Dave. Oh, Big cymera Mike. hyn. Oh, alright, Big Mike. Pwy oedd yna? Cookie Monster. Ar y ffyrio. Oh, Dwi'n ffynu episode Family Gunner, but Oh, mae yeah, Cookie Monster. Oh, three-way yeah! saw cookie Gyda'r dough. cookie dough. Cookie dough, Oh, it's like- yeah.
Give him credit, do you actually mean do really high outposts and actually need to be sure? Oh. We've got eagle sight. I just need a. Yeah, I don't know. Yeah. Oh. Liberate. My nutter. Yeah, mae fe'n kind of lot o drilliau. Yeah. Dyma capel fe. Longinus. Cymryd Cthulhu. I am Longinus. Longinus. You are AJ. Welcome to my church. Away from church. That sells guns? Of course. For the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns. Revelation 5:5. It is the most invigorating read. And one of the elders saith unto me, weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and loose the 7 seals thereof. It is our Savior. It is our Savior returned to us as a lion, a warrior. So I started thinking to myself, when the Son of God is reborn, what gun would he use? Nail gun. Would Christ return to break the 7 seals and bring about the rapture? He returns. Oh my gosh. Oh, that's getting cut. Nah. What gun Too would much you rhetoric use? then. Na, ni methu Around achos me. fi'n spoiler story. Yeah, I need to say, No do empty you words for sorry, you. audio game. But your very life. Oh yeah, gallwn ni. Or maybe So, dun 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 dun. No. Revelation Oh, man, yeah. 19:11. You really dash The with him. discretion of a man yeah. deferreth his anger. I don't know what you're talking about. A soldier knows. A soldier always knows. For we have seen the rapture and survived it. You need guns to do righteous work, AJ. For every gun is a Bible. For every bullet, a sermon. And for every radio tower that you free from pagans' lies, I will give you something. A reward. It is the will of God. Here. This is for the first one. Vanderport is under attack! We need fighters here now! What's happening? We're under attack! Stay away! Shit. He said to him, go forth into all the world and proclaim the gospel to the whole of creation! Lovely chap. Yeah. Yeah, mae robot jyst gyda Golygu. un braich, achos dwi ddim wedi creu e. Dyna, dyna. Golygu yn lle O, adeg. ti'n chwarae gyda robots? Dyna yw Na, project Yr un Rubbish. gwneud peth gyda... AI. Ie. Mae'r ffilm na'n rubbish. O, mae mor hir. Yeah. Mae'n just mynd i creu Terminator. Oh, yeah. Ni Wally. No. Ni Wally. Wallace and And the Gromit, the pies wrong alive. trousers. Oh, yeah, mae'n Wrong yna. gorau am robots. Penguins. Oh, yeah. Friends later. Wrong trousers. Mae fe ddim o'r Alban. This isn't my kilt! Mae shoes. Still don't kill Moose. Gromit. Brutus. Moose. The moose in the hoose. Gromit, where's your truth? Keep your head down and save whoever you can. I'm not far. I'll be there. Oh. They're ready to go. Maen nhw'n mynd i'r traeth. Oh, God. Okay. Mae un fanna. Interesting. Mae'n intense ydi e, mae'n eitha intense. Oh! Hide. Oh my goodness! Go on. Yn y ben, yn y ben. Ti fel Katniss. Yeah! Everdeen! Kenny's Everdeen! Pryd mae'r un nesa mas? Dwi
No, nhw wedi gorffen na. Ydyn nhw? No, that... O, nhw wedi Just gorffen. Rhan 2? O, Dyna wait. oedd e, fe? Ie, nhw wedi gorffen y 3 box na. Yeah, he... Na, fi'n meddwl y ffilm. Spoilers! Beth? Y ffilms. Mae'n un ffilm arall, surely, oes e? Ydy? My cat Na, rwy'n siwr. Dwi'n credu bod yna 3 ffilm. Na, ond mae'n mynd i fod, dyna'r pwynt, fel... Rwy'n siwr. Ow. Na. Rwy'n siwr. Rwy heb gwylio, really. Ah, Wedi darllen y llyfrau. alright. Oh! Mae jyst wedi gollwng. He's like, no. Oh, Wedi wnaeth ei just dywygu. Oh, heavens! Ie. Wyt ti'n mynd? Lly clywed lot o sŵn o'n mynd i gweld lot. Sure, edrych am ffordd y sit there. Really master yn dda. O, dyna fe. Yoink! Make me codi mwy. Ah, dyna there we ti. go. Should I do drink on Roston? Dyna fe. Just neud y... Yn y pen o. Ie, nes i. Ie. Un arall. Dwi'n gallu stab o'r Y wyren yn dod. Mae hynny'n mynd i bod yn anodd. Just cael nhw. Dafydd fel rhyw fath o green beret. Cael flashbacks. Oh, yeah, Ti gallu taflu... Molotov at y wyren. Ie, so... O wedyn bydd ar dan. Na? Yeah. Na fe? Dyna fo. Hey, mae'n Molotov. perfect place. O, na! O! Yay! O, ni'n dathlu marwolaeth. Oh, no, mae'n... O, fe un arall. O, mae'n graf nawr. Dim ar Molotov arall. Dim. Ti'n gwybod ti angen? Rocket launcher. Ie, bazooka. Ie. Actually, lwcus mae Daf di neud rhywun yma. Os rwy'n mouse a keyboard, fi'n fine. Mae just... Hwnnw's mae'n controller. Gyd fi'n clywed yw mle, 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 mle. Esgysodion. Mle, mle. Dyna ddim yn neis iawn. Fine, the colour then. I see soldiers heading for the community bunker. Paca? Will be put better up. Beth yw'r community paca? Head out. Community. O, beth yw'r paca? Bad Ie, guy. mae fe. End of go. Na, badro yw rhywun. Mae hwnna'n gwahanol paca. Mae'n gwneud, rwy'n taflu yn ffordd hwnna. Rwy'n mynd ffordd hwnna. Rwy'n bounce o, man. Ti'n mynd... Ie, mynd mewn fyna. Machete. Ti'n mynd mewn fyna. Hello. Oh, God. Oh, gosh. Dwi'n cofio... Rhywbeth. Pwy di badge? Y merch. Y merch ba... Dyna chi. O, na. Dywes. Ydy hi wedi marw. Na, sy'n credu. Mae byth wedi dweud. What? As in man. Gwcri. Gwcri. Major trwy drws nhw. Felly dwi'n dweud i gael, dwi'n dweud, oh, I know a lot about cookery. A dwi'n dweud, oh, I'm alright. Oh, yeah. When the people need to see her, it'll comfort them. She's just a child, Sabal, and she's terrified. I'll take her home, and then we'll worry about the people, okay? Thank you. Okay. This is what we get for rescuing Ajay. We hit Paul's house, he slaughters a village. This isn't on Ajay. Knock knock ninja. Can't worry about that now. Knock knock ninja. We hit Paul's house. Hostages. Fine. Yeah. Did you tell them? We're cut off from the others. Pam di sôn fel, ti ddim wedi clywed hynny. No, I didn't know it felt relevant. So we hit Paul's house and then he slaughtered our people, so mae just wedi knockio ar drws e. A wedyn roi nhw ar dan. Bach yn dramatic. We're not gonna do small talk. Okay, dyma. Ti'n gwybod mewn Ginger. un lle ti gallu... Maen nhw ddim yn gael fe knock-knock ginger, nhw'n gael fe knock-down ginger. Really yn Lloegr. Mae gen i teimlo mae hwnna'n rhywbeth fan. Bolio. Ie, hwnna'n Bolio i bobl Na, sydd mae'n gyda... un peth.
Gwall sinsir. Oce, nhw'n Dwi'n gorffen am hwnna. methu safio fe. Ham. O, ar ôl I fe siarad, dwi ti gallu. And the meter is focused on the outpost. It's up to you to help Mae'r pobl yma yn gwneud carpedi dda iawn. Ydy, chwarae ti. must be rescued before we take back the outpost. Actually, os ti'n mynd I TK Maxx, mae lot o pethau Dyna un ar y fel wal. o India, style, ar foment. Ie. People of Cymraeg depend on the golden path for protection. We cannot let Mae'n goffa fi ti'n bach yn beth Dawnsio. Nawr dyle ti. O, na mi. Rhaid ti mynd fel Hyn yna. dal yn rhan o'r mission, apparently. Ie, go on te. Actually, hang on. Trio safio fe. Dwi wedi. O, dion. Mewn môr. Wi wedi gwneud bach o waith ymchwil ar Knock Knock Ginger. Na. Ac yn ôl bob sôn, mae enw arall ar y Pwy yw pob sôn? enw Knockdown Ginger, neu Ding Dong Ditch. Ie, ding dong ditch. Ding dong ditch. Ond pwy sy'n byw mewn ditch? Yn ôl bob sôn, Ti'n beth mae'n meddwl? Na, ditch as in redeg I ffwrdd. Oh, right, okay, sorry. O'n i'n meddwl fel Shrek neu rhywun, ond pwy arall bydd byw mewn ditch? You're doing in my swamp. A sut ti'n gnosio fe? A'r coed yn agos. Oh, right, ie, mae'n neud synwyr. neu enw arall Knocky Door Ginger. Knock knocky door in. Knock Dybynnu ble. knock Eo. Knocky Door. Knocky door. So Ding Dong Ditch. Y fersiwn Eidalaidd, ie. Knocky door. Knocky door. Chicky Melly, na'r Alban. Na. Chicky man. Chicky Melly. Oh, Ow. Yeah, I there. Oh! Nice. Ti beth wedi gweld hwnna, ti'n Brian? hedfan fel brick. Mae yna tapir fanna, os ti eisiau lladdau. Oh, no, no cute. Rwy arw mewn e. Na. Mae doi, actually. O, mae'n cute. Na. O, Oh. na. No. Maen nhw'n just bwyt y bwyd. Nawr gallen ni bwyta Not bwyd. good take. Ah. Oh, Ah. Actually, you can take that. Yeah. Probably dyna beth ni'n cael. Yeah. Pwy sy'n gwybod? Pwy a wyr? Dwi'n siŵr mewn mytholeg. Mae tapirs So, yn bwyta beth ydw i'n actually neud breuddwydion. nawr? I don't know. Be mae? Nhw'n bwyta breuddwydion. O, reit. Yeah. Tapirs. Gyda'r trwnc na. Na, mae hyn yn wir. Yeah, that one. Mae popeth dwi'n dweud yn wir. Yn Japan. Fair. Mae'n rhywbeth yn digwydd yn Japan. Yes. Ti'n methu cymryd- Tapirs yn bwyta breuddwydion. Ti'n gallu Yeah, yeah, ond- unrhyw beth yn Japan. Yeah, os mae'n mewn Japan, mae jyst yn bonkers dwi'n meddwl. Yeah, sut nhw'n... Pam nhw'n gadael nhw yn y tŷ? Do you know what I mean? Be, pobl Japaneg? Na, tapirs. They can even do Japan. Yeah, achos it's just fel anifeiliad yn crwydro ym mhob man. Mae tapirs... Na, there's ddim, ond sut byd nhw'n gwybod bod nhw'n mynd I bwyta Mae breuddwydion chi? tapirs yn byw yn y ditch. na. Yeah. Falle. Kill the girl to save. Hoffwn I fynd I Japan i'r fel Universal Studios fyna, achos mae dyn nhw fel Nintendo Zone. Sydd just yn Mario I gyd. Yeah. By ti'n tal iawn yn Japan. Yeah, byddai'n gallu gweld popeth. Yeah, hyn yn oed. Ti'n gallu cuddio, ond byddai'n methu cuddio. By ti ar y bus. Yw rhaid fi'n cyddo hwnna. Really good. So... Actually, nes ti glywed am y dyn na, aeth fi prifysgol Llambed o Japan, a mae wedi dysgu Cymraeg. Nes I ddanfon e-bost I fe a link i'n channel ni, a nes I edrych ar analytics, a oedd views o Japan, so... Wow. Yeah. Un mawr yn O, Japan. byd Wel, ddim enwog. massive, ond Rhyngwladol. rhywbeth. Falle, Ar y fi'n disgrifiad credu, YouTube naeth nawr. e clicio'r link o'r e-bost yna gyd, ond, you know, mae'n dechreuad. 5 eiliad. Ni angen chwarae fwy o manga games fel Dragon Ball Z a pethau, wedyn bydd ni'n poblogaidd eto. Stop it. Eto. Di'r game hwnna. Ti'n cofio'r good old days? O, Yeah! Dwi'n chwarae bach o retro. Yeah. na fi.
Mae hyn yn eitha cyffroes, ddo. Senpai Simulator. Ydy hwnna? Senpai Simulator. Ydy hwnna? Notice Na, me, na beth di. senpai. Mae Mark Plain chwarae. Gargan? No. Gesundheit. Na, nail gun. Come on. Na, mae fe'n gyda... Na, ni'n cael ei fel tag o fe. O, tag. Mae'n haws O, dyna fe. Dwi'n credu mae'n mwy. Just yr un arall. Tensiwn yn codi. Mae cerddoriaeth dramatig yn neud i chi fel... Go on. Ond wedi mynd a long way round. Dwi'n credu mae'n mwy lan fyny. Ble? Dwi ddim yn credu. O, ti'n iawn, ie. O, Dafydd yn iawn eto. Dafydd yn iawn. Wedi chwarae hwn Mae'n bwrw fe! Paid bwrw fi. Dwi'n gallu wneud. Mae'n angen ffreith fel. O. Os mae dyn yna'n eistedd flan na. Helo! Oh! Nice. Nice. Okay. The hostages are safe, Savant. You're doing your father's name proud, Ajay. Sparta! This is what he wanted when he created the Golden Path. To help his people. Sparta, Eric Cantona, Sparta Banag. Still use your help. Ti'n ffansio? O, fi'n cofio. Fi'n erbyn Wimbledon. Ie. 93 o fe. Ie. Os wnaeth rhywun galw yn dew neu rhywbeth o dde. Thanks, Yeah. Paul. Oedd hwnna'n rhywbeth enfawr. O dde? Ie. Da iawn. Sy'n gallu fy move. Ajay, it's Anita. Nawr mae'n actor. First of all, put you up to rescuing the hostages instead of taking back the A mae fe'r lot o... Beth yw e? You're new here and Mae'n Savant ffilmio can bach be rhwng very ti'n mynd i persuasive. adachi yna. Ie, mae mewn yr hysbyseb na ar gyfer y cwrw. You have to see the bigger picture. Cwrw ffrenig. I was already making arrangements to deal with the outpost, but now Beth yw'r un 1944? Beth yw e? protect the hostages you rescued. Protect them from Ddim what? Stella Artois, yr un arall. Yr un gyda glas. WKD. There was a plan. Good pop alcohol. Ie, falle glas. It'll be a while before things with the crew will blow over. Meanwhile, the enemy soldiers in that outpost will have plenty of time to dig in. Not if I Ie, can help it. Cronenberg. Cronenberg, yeah, right, yeah, ti'n iawn. Ydy yn iawn. Wait until we can give you the proper support. Pardon. Do this Thomas for me. yw. Ajay, don't. Oh, O na, really? dim arall, na. Oh, dwi'n mynd Hang on, adre. hang on. Safio. O, Save diolch quit. beth, dyna ni. safio fo. Save and quit. Diolch beth. So, bydd ni'n gweld incursion tro nesaf. Yeah. Pob hwyl. Ond wrth gwrs mae Wel, Cronenberg yn... Dyma boi Strasbourg. gyd o rhan fwyaf o'n chwarae yma. Diolch. Cronenberg Diolch yw'r am director tan na. ci just ramblo. Gweld ti tro nesaf. Ta-ra.